Maşallah tuğanlar bugün Jalolobod Moken jergesinden Lenjol ayылынан Камчакабыздан bugün жақсы bir шауылдаған такаулақтың аты шығат екен екен. Takavulaqdan. Құда қаласа жөнді бада қойшылы әкем. Видеоның уландысында көрөбүз. Басын қаншаға қояды екен. Жоғын жолпысынан келген. Ондай қарайкту. Қашқабақту. Артын өтсөң бір ат, алдын өтсөң бір атыңыз әке? Aldın ötüm bir at. Artı özü bir at. Жамбаш өте кенен екен әке. Маки. Камчакабыз арман кылып атышы бір 11 класстагы бір бала болса әке, а? Ой, bunu Епчил бала болса деп. sağa çıkarıp atkan seveye muşuda aldım. Ötkende hani kaşkat çıkarıp döküyoruz. Ооба. Oşunda rese suraştı da şu balama aslında sinir atı yoğun jolpu ulağı jakşı takavulaq atı. Osa derdinele. Aha. Şunda atlarım gerek eken adamlara. İzdegендер чыгып алат тең, а? Takavulağı tamaydı bundan. Бул ака көлүп жүргөн ат ошондо ака. Такаулага тамайды отасыз. Öyle sözün akalardan aldık. Аха. Мына ишеничтүү колдордон келип турду ака демек, а? Жакшы. Ногу чындыгында ака мо чаткаяктар өтө кенен экен аттынчы. Ака ошо арка жагы кенен болсо күлүк болот деп койчу эле, а? Gülüktüğü, kuştuğu cayında. Келапалеге барыштары зор бул ака. Бул токтото бербейсиз ака, бери буруп тототуңдар. 2-3 adam sıra verdi de. Aha. 10 klasta okuyan balam var öyle, 10 klasta okuyan balam var öyle, sonra bırak kıl kereyim dedim öyle de. Yeminle oşonday ballar kaldı nasıl da. Aha. Bazar basında la koyuyoruz, bazara farklı satıyorsa fırlatılıyor. Өз ака сиз ат чыгарасыз. Өтө жөндүү баада чыгарасыз да. Же алганыңызга бир азыраак коюп эле, аз эле коюп туруп чыгарат окшойсуз ака, а? Эми ал жагына биз кызыкпайбыз, бирок базардагы айткан баалардан дагы төмөнүрөөк кылып айтып ошентип чыгарат. Бул аттын ака маалыматын бере берейли анда. Malumat oyunca yaş 3 asık. 3 асый, аха. C3 keliden soluğu taza. Boyu kança şu 1.50'nin tegereğindeki lat. Аха. Бир элдин тегерегиндеги ат. Şundaki çakan, çırak şun. Мындай мүнөздөрү кандай экен ака Жош. караганда? Өтө жоош, а? Muna dostum toğa minip barıp geldi. Çağır juğut, öyde ıldıyga bir de ekendi. Seri barıp geldi. Серен кечип келип тур да бул ат ака, а? Seriden gelgen attın turuşun var. Şunda Ötө öte koro gene. Жеген, а? Özün taştadı da kırım oşnu. Ака, жегенде эми күчтүү ат жейт да турабы ака. Баягы тамак жегенде дагы палбандарды мурун сынаганда тамак менен сынаган экен да. Bir koydu bir zegender adı yok değil mi? Az eski değil mi? Бир койду бир жеген адам чында эле болгонбу экен, а? Olgun ekenler. Az yok değil. Бир жилик жесек бөгүп калабыз го биз ака. Bir koy menen 10 şarabı içip koydun degenler olgun. Эми ал илгерки адамдар ака. Бизге Mutlu kolun tart. Darıyam özüne bak. Мынакей туяктары тебеленген го дейм ака, а? Bu çavul bir kanat değil mi? Улакка салынып жүргөн ат, а? Жакшы. Жүгүргөндөрү да эми курчпу ака? Kurç. Çakta ya. Мына поворотторун көрсөтпөйсүзбү ака? Кичине ордон тегерет. Жылолоп дегендей. Ya bu üstünde bir 80 bala var. Bu ya lastik içine geçer. Бу атка отдельный комментарий, палванга отдельный жазылса керек, а? Hadi denize de. Allah'ımda. Koyayım mı? Кой берсеңиз, кой бериңиз ака бир. Ака тезле койду го бу. Hadi koyar. Жакшы экен акам. Ден соолугу жебичи көрүнүп турат ака. Эми канча коебуз ака басын? Basın, bazar basında 190 bin. Bazarda da 200 de söylesin de. Ооба, 190 миң сомго коебуз. Жакшы кылып түш бересиз да. Soda, bu. Болду. Sodalaşıp çalıp. Такаулак чабып ойнойм, 5-5ке деле зор окшойт го дейм ака. Тартканда токтоп болот, да? Ордунда поворотları жайында. Öte coş, zor nerse. Ama Жетелеп bağып. yaman kora. Жеген дагы, а? Çalvasan kıykırı verir. Ya bu atların bir жақсы жері çaldı. Kök arkanda bağып durup yüzde şu birinci kapçılıp çav oynaya geçti.
Aynı aytam degan bunday ata. Suv tam, pul tam minip жүреле bak. Çağ oynap жүрөбүрөт. Aa. Boldu akam. Акча керек болсо бемалда базар апар, сатып эле турамыз беребиз. Жетишпей калгандар арман кылат эми, муну сатылгандан кийин өчүрүп коюшубуз керек экен, а? Ооба, сатылганда айтып коем, сатылды деп. Окей. Өчүрүп коесуң. Жанар өзү карек өзү бир ат экен го ака, а? Машалла. Кичинекей болгондо эме көтөрөп берди го. Жүз жакшы экен жанар. Болду анда акам, базарыңызды берсин. Жакшы сатып алың. Рахмат ка. Bir sebep bol gündür bir nasip ol turgan bolsa bargan жерине bir берекелүү жакшы атадан болуп калсын жанар.